Alright, abusuafo for menchi ona mentwa kuruse se waje breda wo hwe Attention TV Facebook no msro like na pia share no biansa entimi ka YouTube subscribe na woni amanfo nyina ensanka niema edika ne hwe eniti ewe channel we eso medin edina na mensa abrompa berema ya wene yankomo twetwe no ye de befa Ghana enwomasua eho producer ne na Jessica pa wono na pia nsa mina gu ho a wakruchi na mbeto apete monsa ntima ka bi basisi abeba ne akodi nkomo. Mesanso da se pa se wotimi Adjei no watwe na madame ho akọ abane ngomasua ho nsem no ye ka erinse ye beko Asante mantemu na yakọ kuro bia ne din de ahenema kokoben school ba ko ho efa ni se DA 1 and 2 cluster of schools asuafo dem no yakonya pictures kire se timamufo bi de sa biaye ho aye sabiu agyanan bia ho no twa wonto ankwara ne beko no so meko school ma atecherefo nyina fra je so yekunya nyina ba bonten na osese ho yasanso kwotena se wei emma ngomasua ene adesua enkoso enye de enye fe oh yes enentiane PTA chairman for the school Honorable Asafo Adjei what must say ye ne go ntwe komo PTA chairman no say school mu no ye bedi komo na ya heda adomosuko ahwe sade ba nyema kwa na ma wonyina etimi ko ne start time bai na yetimi adi nkomo ama bi yetimi aye kama producer saka chairman dia hello Honorable hello oh okay afede here mo check mbajote menga yo dia kan is yensa kan fonyini bi school na we chairman no timamfo bi e de hwa ye janan bia me pa cho da roma etesai pa so no correct ye mo mu ni je mati ya no correct se ahenema ko bi G1 and 2 class of schools no ye no bia ko bi man no ana se timamfo ni bi se nyo mu nyina timamfo ni bi show mu timu a wo mo ye sa de enye ba ko ni bi no anya miensa enso na no do ade ye twam ya na je set pass system kan ya wo be ye ya se ama school ni nyira no ayo ma tin se wo mo class o kan ku ya ji e na no do ada so happy chairman na me sa do bo assistant chairman na wo mo frɛ se me ma pɛ je SQ se da ni dan na ti ya the confirmation center e wo ko be ho e ya pa ko kam se na so we je se de ni ti ke na wo se ma mo so mo be mo na mo be bo aye se bi obi jana nai pa no dia ti class ho the go have a sebi na go politin bag sebi mesramo attention for money mo mesramo na na mu tie so asana nko to be for money mo mesramo me fuma anchame politin bag na wa pitie bo no ja politin bag na so na se ni pa no ye itiri mu pa wa bo na me pitie chairman be confirm ti o mo ka to de to mo mo be ko class na no mo ko na nyira mo ade ti brother ye no ano ye ko ye no be bia pitie ye si se ye de be ya wa ye boso o masa fire e konyina e di class aka se di be na ha pa aso ye be dia from telephone e be tro so ka ya sise kuna kama ye se to na o mo tro so be no o dia ko piti konyina a se so mo se bi aka no kwa me bia na ko anya wo bi se ye tia ye atwe e wo sa pa ko na mesre adusua ke ya dia pa ko a ye chawa ye ya chawa bi manteni she ya wa she number 1 then she is policies if you are yeah was at Monday or could you say it is 2 year PT for no that again was free that we are here is a mission man who could be free then so PT no yeah again say that the best one school no or museum also yes is here said about the new for now or more high PT for some JP yeah I know here that the country visa is your one am pregnant also masters ne headmasters no be boye na se levi na ya levi awufo no obodi mo ma na prayer no but dia we just ya I can say the pa mo mo training ana se teacher bi go ya na se bi go to mo ko be dia se o no ire no o bi ya on chop beti headmaster na so be ma ko training ana se bi bi you apa ko to honorable we dey me say o te we say apa na mo ntu ben na mo pese mo tu de fam panifo me kire mansinimu school panifo
ahemfo no mate no mo se de pa we for de dey maximum panyimfo ni na ye de krata akoto ma ni twisa ade ne shaase ye krata akoto ma ne bi sisa me no hunsi won ka ho asem nti nyame ya ma ana mo to ye to ni ano de ko hu kokobe ehene e ma kokobe ne si wono so bepe mrantie no ma betete why be bo no si e ko no wotwe wono ne ntumo bia ye betu e kwa police station na ye so ye emergency meeting nyame ya ma fia da ya send letters and ye ya koma wo fo na no na se be fa wo fo ni bia ye hia nyankopon ya koma fia da ye hia na ya fa adwene ne mo ni mo ya ka fa watch mind the person no watch mind ye fia ka then so aban hihie ne ba no watch mind ye nye scan fia na ka ti no mo jai ko ye fa watch mind wo do mi ensa na mo jai ko nti na bi kire ya ye hia ye fia da na ya fa watch mind abetina ho na piti ye de ya fia ho so ye je nkora no iska na se ye wo fo na ba fia na ye de fia watch mind ka no ne se se bi hihie a ti ye mo ibo ya be se ya e ko sku ma sa ne ma ni na to twa okay wana bo branding tebe ye be da se pa na okoto onwuma aka nyina so bibia ni be se so bonchen wa yo ya mi shira mo be da ma yes we da se busuafo ni atiye ye ne mfo da ni nyina so ya hene makoko ben DA 1 and 2 cluster of schools PTA chairman and wonyamfo Asafo Adjei na woni ye din komo wonyina stories nyina no na Jessica pa ene timi ball kompo na okototwe se nyina de ba ya ye timi atu hana mo na ye we bonitew na ye de amaw ye be shrempani fa wuti na wo se kobase ne school ba bi na amanfo bi tu na gege mu a with all due respect ye trust bi ti atu hana mo sene Peter chairman ene panifo ye se na be ya Ghana no masua no be fa ne tempa e de friend na masua ho sam tia wono ha ene di bi se na mensa abrompa berema ya ene mi din from na mens asede mudum koma me producer na Jessica Pasanso ena me cameraman the team ni nyina so timi bo aye na bibia timi eko enkan na foundation ba ko pa da bia ekoba University Foundation ono so sikasem no o pia ye pa na me aduma besanso ehia ese momo ene hwe ene tia ekronto